Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva, primjer 54 puta 30. Cilj sata naučiti pisano množiti dvoznamenkaste brojeve. Množimo brojeve 32 puta 4. Sjećate se da množimo prvo jedinice sa brojem 4. 2 puta 4, 8. Potpisujemo ispod jedinica. 3 puta 4, 12. To su desetice, potpisujemo ispod desetice. Traći je pisani postupak. 56 puta 30. Množimo sa trojkom, a nulu ćemo dopisati. 6 puta 3, 18. 8 pišem, a 1 pribrajam kod desetica. 5 puta 3, 15 i ono 1, 16. I na kraju dopisujemo nulu. Ajde, izvoli. 5 puta 4 je 20, 0 pišem, 2 pribrojim, 4 puta 4 je 16 i ona 2 je 18, 0 dopisujemo. Dobro, sad ću ja ovo pomeriti. Jedinice potpisujemo ispod jedinica, desetice ispod desetica i imamo